Uburusiya bwatunguranye muri Loni nyuma yuko butangaje ko hari abacancuro barwanye intambara bahanganyemo n'igihugu cya Ukraine bari gukoreshwa mu ntambara y'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese koko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari abacancuro b'abanyamahanga bafite uburambe mu ntambara ya Ukraine? Ni bande bivugwa ko batoza abasirikare gukoresha za drone ku cy'Uburusiya bwahisemo kubigaragaza imbere y'akanama k'umutekano k'ishami ry'umuryango w'abibumbye Loni? Ese bishobora kugira izihe ngaruka ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari? Tugiye kurebera hamwe ibyatangajwe n'uhagarariye Uburusiya muri Loni. Ibyo MONUSCO yavuze ku mutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibikubiye muri raporo zitandukanye zerekeye intambara y'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ndaza no gukomoza ku bacanco bo muri El Salvador bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi kurwana muri iyi ntambara bahanganye mu mutwe wa AFC M23 ndetse na MLDP twirwaneho. Ndi Bengals yana hini The Quick Times News, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, ujye ubonera amakuru yose kugiye nta na make agucitse. Ubutumwa bw'Uburusiya muri Loni reka aribwo duheraho. Kwa 26 Kamena 2026 akanama k'umutekano ka Loni kateranye kugira ngo kige ku bibazo by'umutekano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nama Anna Evstigneeva wari uhagarariye by'agateganyo Uburusiya muri Loni yavuze ko igihugu cye gihangayikishijwe n'amakuru avuga ko hari abacanco b'abanyamahanga bakoreshwa muri iyo ntambara. Yavuze ko bamwe muri bo bafite uburambe mu ntambara Uburusiya bahanganyemo na Ukraine, kandi ko bivugwa ko bakora nk'abatoza ndetse n'abakoresha indege zitagira abapiloti zizwi nka drone. Icyakora ntabwo yavuze uruhande abo bacancuro bakorana narwo, ariko abasesenguzi mu bijyanye n'umutekano hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyize mu majwi cyane leta y'Kinshasa ko ishobora kuba ikwana nabo, kuko byagaragaye kenshi ko muri iyi ntambara aribo bakoresha indege zitagira abapilote zikoreshwa mu ntambara zizwi nka drone. Naho ku kibazo cya drone mu ijambo rye Evstigneeva yanibukije igitero cya drone cyabereye Goma kwa 11 Werurwe 2026. Iki gitero cyahitanye umukozi wa UNICEF witwaga Karine Buiset. Uyu mudiplomate yavuze ko ikoreshwa rya drone mu ntambara rikomeje guteza impungenge cyane kubera ingaruka zaryo ku basivile n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga. Ntabwo yavuze uwagabye icyo gitero, ahubwo yagaragaje ko ikoranabuhanga rya drone rikomeje kwinjira cyane muri iyo ntambara. Ariko nidusubira inyuma n'ubundi muri Werurwe ubwo Karine Buiset yamaraga kugwa muri iki gitero cyagwemo n'abandi bantu batatu, hashyizwe mu majwi ko n'ubundi leta y'Kinshasa ariyo yaba yagabye icyo gitero, aho yari izi ko ariho hari ibirindiro bya AFC M23. Ibyo ni byagiye bivugwa n'imiryango yatanze raporo. Hari nk'umuryango witwa CIDHC wigeze kuvuga ko icyo gitero nacyo gishobora kuba gifitwemo uruhare na leta y'Kinshasa. Ibyo ni bimwe n'ubundi mu byakomeje gutangazwa n'uyu mudiplomate w'Umurusiya ubwo yarahawe ijambo muri Loni. Aho nubwo Uburusiya butavuze uruhande abo bacancuro bakorera, raporo zitandukanye zirimo izitsinda ry'impuguke za Loni zagiye zivuga ko hari abacancuro b'abanyamahanga bakorana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari raporo zagaragaje ko bamwe muri bo bakomoka mu bihugu bitandukanye harimo n'abanya El Salvador. Muribuka mu minsi yashize n'iminsi 3 ishize hano kuri The Quick Times News, ubwo nimba tubana uyu nkuru warayumvishe, ngo nawe niba utarayumvishe n'igihe cyawe cyo kugira ngo ukande subscribe kugira ngo izindi zitazigera zigucika. Nababwiye abacancuro b'abanya Salvador n'ubundi boherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe n'amakuru yaturukaga hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuga ko aba bacancuro bo bagiye koherezwa hafi y'umupaka w'u Rwanda.
hari n'abataratinyaga kuvuga ko muri wa mugambi wigeze kuvuga ko uhuriweho Tshisekedi ndetse na Neva wo gutera igihugu cy'u Rwanda ko abo bacanco nabo bakifashishwa ndetse bakaba bazajya batanga n'imyitozo itandukanye ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bakaba banafasha mu kugaba ibindi bitero bikomeye ku mutwe wa AFCM 23. Izi raporo zagiye zitangwa n'impuguke za Loni, ariko nk'uko bisanzwe impande zitandukanye zishobora kugira ibyo zemera cyangwa zigahakana kubyikubiyemo. Nubwo abari raporo yatanzwe n'impuguke za Loni, ntago biba bivuze ko 100% ishyirwa mu bikorwa cyangwa se bita bifatwa nk'ukuri 100%. Niyo ujya kureba neza mu mategeko agenga intambara, banavuga n'ubundi aba yarashyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye nyine, ubwo ni muri Loni n'ubundi ntago ubucancuro cyangwa se gukoresha abacancuro mu ntambara byemewe. Icyo kiba ari icyaha cy'intambara ushobora no guhanirwa. Impamvu rero iyi raporo ishobora kudahita igenderwaho cyane nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iramutse hamwe n'icyaha cyo gukoresha abacancuro n'ubundi yafatirwa ibihano na Loni. Ubwo biba bisaba n'ubundi irindi genzura ryimbitse. MONUSCO yo ivuga ko umutekano ukomeje kuzamba. Mbere y'ijambo ry'Uburusiya, James Swan uyobora by'agateganyo MONUSCO yavuze ko umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ugikomeje kuzamba. Yagaragaje ko nubwo ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera i Doha muri Qatar, ibikorwa by'urugomo bitarahagarara. Niba wibuka neza, uyu James Swan twabwiye ko yashyizweho kugira ngo agenzure ka gahenge kari kemeranyijwe mu masezerano n'ubundi yari yasinyiwe i Doha muri Qatar, ariko ni amasezerano y'i Doha ahubwo yari yabereye i Montreal mu Busuwisi. Nibwo yahise ashyiraho agiye no kureba uburyo aka gahenge kubahirizwa, dore ko icyo gihe yasuye AFCM 23 asura leta y'i Kinshasa ndetse asura n'umuryango Croix Rouge wari wahawe kugenzura aka gahenge. Nawe noneho yaje kwemera ko n'ubundi umutekano ukomeje kuzamba. Yatangaje ko umutwe wa ADF ukomeje kugaba ibitero ku baturage. Yavuze ko abantu 28 bishwe n'ibitero bya ADF kuva atanze raporo iheruka. Urumva ADF nayo bwo nayo muri iyi nkuru yacu ndaje ndabagarukiraho gato kuri ADF nayo ikomeje kuba ikibazo ku mutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe twabonye ko hari indi mitwe n'undi igenda ihungabanya umutekano. Twababwiye abawazarendo, tubabwira FDLR, Mayimayi, za Nyatura ndetse n'indi mitwe itandukanye, ndetse n'iyi M23 ikomeza gufatwa nk'umutwe w'iterabwoba nayo n'ubundi iri mu bazambye umutekano nuko bigenda bitangazwa n'impuguke zimwe na zimwe. Ariko nanone n'igisirikare cy'igihugu kikaba gishyirwa mu majwi mu bahungabanya umutekano w'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho ku kijyanye rero n'ibibazo by'ubuzima n'inzara, James Swan uhagarariye MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanavuze ko abaturage bagera kuri 27 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi, harimo ikibazo cy'inzara, kwimurwa n'intambara ndetse n'ibibazo by'umutekano bikomeje kwibasira abaturage. Imiryango mpuzamahanga ikomeje gusaba ko habaho uburyo bwo gufasha abaturage ndetse no koroshya ibikorwa by'ubutabazi. Ibyo bikaba n'ubundi biri mu byari byasinyiwe i Montreal mu Busuwisi muri bya biganiro n'ubundi by'iduha byari bigikomeje. ADF rero ikomeje no guteza impungenge zikomeye cyane. Mu ijambo rye uhagarariye Uburusiya, bwo twavuye kuri James Swan uhagarariye MONUSCO, twagarutse kuri wundi uhagarariye Uburusiya mu kanama karoni gashinzwe umutekano. Mu ijambo rye uhagarariye Uburusiya yavuze ko umutwe wa ADF ukomeje kubyaza umusaruro umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko amakimbirane hagati y'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta ashobora guha ADF amahirwe yo kongera ibikorwa byayo. Iki ni kimwe mu bibazo bikomeje guhangayikisha akanama k'umutekano ka Loni. Ubwo cyo shatse kuvuga n'ubundi mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akigaragaramo umutekano muke, biragoye ko ADF tuzayibona
yatuje, kuko leta y'Kinshasa ntago iri kureba cyane ikibazo cya ADF, ubwo merareba cyane ikibazo cya Twirwaneho ikomeje kubambura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse na M23 yafashe ibice byinshi muri Kivu ya ruguru. Ibyo nibyo iri kureba cyane, ntiyareba kuri ADF. Ikindi kandi n'imiryango mpuzamahanga ntago yitaye ku mutwe wa ADF, ahubwo witaye kuri M23 ndetse na Twirwaneho titabwaho cyane. Ndetse kandi abenshi twabonye ko bitaye kwerekana uburyo u Rwanda ari rwo rugira uruhare mu bibazo byose biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho ibi bisobanuye iki rero? Aya magambo y'Uburusiya agaragaza ko ikibazo cy'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugira ingaruka mpuzamahanga. Iyo igihugu gihoraho mu kanama k'umutekano kivuze ko gihangayikishijwe n'amakuru nk'aya, bishobora gutuma hakomeza ibiganiro ku buryo bwo kugabanya ubukana bw'imirwano no kurinda abasivile. Icyakora ni ingenzi gutandukanya ibivugwa n'impande zitandukanye n'ibimaze kwemezwa mu buryo bwigenga. Ahubwo twatangira kwibaza Loni yiraza gukurikiza wiki nyuma yuko igenda yumva impande zitandukanye ku bibazo byari mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nago nabura none kukwibutsa ko impande zose zihuriza kuba ikibazo cyo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizakemuka binyuze muri diplomasi cyangwa se mu biganira, aho kuba cyakemuka kinyuze mu bijyanye n'intambara. Ikindi kandi nakwibutsa nuko mu gihe hari uruhande rwa hamwe no kuba arukwana n'abacancurara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushobora kubihanirwa, kuko mu mabwiriza agenga intambara cyangwa se mu mahame ya Loni gukoresha abacancuro mu bibazo by'umwihariko iby'imbere mu gihugu, kuko ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iby'imbere mu gihugu, kuko n'abakongomani n'ubundi barwana n'abandi bakongomani. Dore mu gihe byabigaragaye niba ari uruhande rwa M23 rwa rukoresha abacancuro cyangwa ari uruhande rwa leta, bikemezwa hatabayeho kubogama. Impamvu zanamo kubogama nuko byagiye bigaragara kenshi ko hari imyanzuro na Loni ifata ibogamye. Mu gihe rero hatabayemo kubogama, uruhande rwa hamwe nicyo cya rwahabwa ibihano bishobora no kuba habamo gufatirwa ibihano kw'igisirikare cyabo ndetse n'igihugu muri Loni kikaba cyavanwamo. Ibyo byose nibyo dutegereje kureba. Mu gusoza, Uburusiya bwatangaje impungenge ku makuru avuga ko hari abacancuro b'abanyamahanga bafite uburambe mu ntambara ya Ukraine bakoreshwa mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'abatoza n'abakoresha drone. Ku rundi ruhande, MONUSCO yavuze ko ikibazo cy'umutekano gikomeje kuzamba cyane cyane kubera ibikorwa bya ADF n'ingaruka z'intambara ku baturage. Ibi byose byerekana ko nubwo ibiganiro by'amahoro bikomeje, hakiri byinshi bigomba gukorwa kugira ngo umutekano n'amahoro birambye bigaruke mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uratubwira muri comment wo bitekerezaho iki? Ese utekereza ko amakuru nk'aya ashobora kugira uruhare mu guhindura ko amahanga yitwara kuri iyi ntambara? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Gusa nakugira inama yo tibagirwa gukanda subscribe, uko nuyikanda bizagufasha kujya ubona amakuru atandukanye kandi uyabonere kujye, yaba amakuru ya politike, yaba yo mu Rwanda, banavuga muri Afrika y'Iburasirazuba, Afrika yose muri rusange, muri Burasirazuba bwo hagati, mu isi muri rusange. Amakuru yose uzasanga no kuri The Quick Times News. Rero nakugira inama yo guhitamo neza ugakanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru ujibona mu bambere. Dibenga Oziana, reka mwifurize gukomeza kugira weekend nziza, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe, gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere.